Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yung amin papagayam. Inta ibasa ti Santiago Kapitulo 2, versikulo 8. Masarakan da ito'y itinasantuan asurat. Ayatem ti padam a tao, akas iti panagayat mo iti bagim. Notong palan nyo da ito'y, nasayaat ti aramidyo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritan, ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, Candia. Nagapamare, rabi na. Di taman kantina ni Diling. Katno addamanin nagaapa di ta kantina na idikalman. Isungarod amapan ko kumayawid nila kay ko. Ngam di namat kayat ti agawid. Ay sus, delikado day ta kantina ni Diling, mare. Rinabi nga adda agaapa. Apay ngamin nga agpainom, uray rabi eh. Naglawag abawal ti agpainom iti rabi eh. Talaga adyak kayat day ta akaaruba, mare. Asino nga iti akin kayat, nang nangro na day ti adiling. Ay na, kagurgurak. Kastoy kadi nga oras ti panagawid ti limpyo nga asawa. Ganyan, oras na ya. Katno parbangunan. Isu malagaya makaturturo gaon. Kasano ang makapagtrabaho ka inton bigat no kasta kamat? Di agabsenta, pailang, Ay no. Ipairikap mi day ta kantinan di Dileng. At no awanan ti paginuman nyo. Na, agkatawa ka pailang. Podno tinangag mo. Talagang aramidan mi ti kasta. Anya nga tabagat no, agpaabag ta iti bilyard dito'y pwesto. Ay kat may mayat manin ah. Manayunan pa dagiti customer ta. Sigurado ah. Ado pa'y nga arak kan sigarilyo ti lako ta bakit. Iso ama panak ijay ili, tagumulpi ak iti arak. Ay kat dito'y tun ate ayuyang dagiti kabaranggayan tayo. Ay natural. Kan manayunan mo ti sapol ta no kasta. Ken, ado manin tumapal ka na ta. Ad-adon to pa'y ti umapal ka data ita, taag painom ta. Mare, amom ka din no anya ti agwarwaras ita dito ayan tayo. Anya day tamare. Addan sugalan di ta pwesto da Diling. Ay, kunakun kat. Isu asaan laengen apagiinuman day ta pwesto da. Pagsusugalan pa yun. Ay, aglablabas dan ah. Uray an-anwa, mare. Taadda ngamin kwarta apagpuunan da. Kat, anya nga tapay ti sumaruno iti dayta? Ay kat siyempre, aramiden danton a video kyan day ta pwesto da. May salang a kantina? Agbalinan a video kyan? Di nala pampanunutan dagiti kaaruba na ama perwisyo. Apay morle, sa dino ti papanam, Di talang nanang. ayabak nga ayabkan ka nga di ka matla sumungbaton. Pakibilbilярdak nga rod. Naa, di ta ti pangipanam iti allowance mo? Saan ba ta? Ninanang, kilay bagbagana. Ha, madamag ko lang ang makisugsugal ka. Pagsardengan kan nga agadal. Ay namare, mamati ka kanyak. Agpat-pat nagmanen ti sugalan di ta kantina ni Diling. Inuman kan sugalanan day ta kantina na. Anyang iti aramiden tayo maray. Ay, mairuwam day ta babae. Uwin nga ron ah. Ne, anya day jayat? Video kyan maray. Dan video kyan ditoy? Sa dino kumapay ngay. Di ta kantina ni Dilingan niya. Wern, dita. Ay, salbag. Rabien. Ngam nakapigpig samot tanday ta a video kyan. Tatagaya man video kyan dita kantina ni Diling Kat, Awan, naibagaklag. siguro, rinabi kanto di tanan niya. Nagaing baga kaya. Ay, di mo padpadasin nga ibusan ti kwartam dita. Kilay bagbagam. Maturog ang manlagay. No, makaturog ka.
Kat no nagpigsa na ita video kyan. Sige, ang susugal kayo laang, ubeng. Saan nga ta makita dito yung ninanang ko? Nakalamamad. Nag-skip ako iti may sa klase may. Tao may makisugal. Adalakit di pagtayam. Ay, bantayan kayo Kat no adda umay, ibagaklata ka na kayo. Sige, antay. Ayabam kit di dagiti classmates mo, ta umay daag sugal ditoy. Mas nanayunan pa iti sapul ta bakit? Ta imado ti customer ta. Mayat gayam ti kasto ang negosyo Bayadan tanto matlataan ni Kapitan tapno awan tiriri. Ay katwon Kwarta laeng matket ti kayat dagita. Ay namare, namin anon anakitak ni Morli dita kantina ni Diling. Ne, anya nga iti aramiden na di tamare. Makibilbilyard mat. Anya, Saan samot tan asumsumrek iti klase na? talaga nakita mare. Un mare, kan nalumeng jay sugalanda, tapno saan amadlaw. Ay, rumbang laeng nga ireklamo. Petisyonan tayo kit din Agpudno ka man, Morle. Nanang, Agsugsugal ka di ta kantina ni Diling anya. saan mo ta? Iso ti pakaibusan ti allowance mo. Apay nga gungot kayo. Ngamin, dakas ti makisugal. Apay, tiya ginom iti arak. Saan adakais? Anya, Inal daw mo't ang makitak nga ginom ni tatang. Apay ngay adi yung tan. ay nalakay. Kasanungay ita. Awanen saan kan ang makapagtalon? Abay, Mike. Kasano? Day talatan agin inom ti aramidam. Ita lang, daytoy. Ngamin, imasidag ti paginuman nyo. Ay, kat si kamet, agbabad kalatan iti paginuman. Ay, di ka. Umanungat si ka. Ay, awanan. Inibus mon jay kwartam iti arak. Lakay, apay nga awan mo jay kwarta nga iduldulin ko. Ne, diya ka mo Sika lang mati umununag dito'y selekta Ay, di nakita ni ti kasta tawad amok nita. Agpudno ka. Ne, anya ko mga tipudnok. Inalam ti kwarta nga iduldulin ko. Ay namare, agap-apa ka no dadiling nga agasawa. Nangag ko nga rudmag. Pagap-apaan dan sa di kwartada. Taapay ka no? Liblibasan ni pare Dilping di kwarta ni Diling. Apay ngay. Ay, no kasta ti asawam, sigurado. Adda pagluklukwan na babae. Anya. Anya nga iti serbi ti ado a kwartada. No isumat ti pagsakitan ti ulo ni Mari Dileng. No kastamot laang ti aramidam. Nasaysaya at laangan nga isardeng mo ti agnegosyo. Abay, anya tararamida kaya. Adda babaim! Tilag tumat kami ni bagbagam. Isublim dagiti kwarta ngay nalam. Abay, kwartam lang dayjay. Para iti negosyo dayjay. Negosyok mo dayjay Mas adu pa iti bingay ko Anya. Nung naumakan, bayam, tasyak ni mga ipataray. Nagawan a konsensyam. Hangam na di ka makibibiyang iti sapul Anya. Mga alagto pa iti babae ngaramida ka witres. Taramida ko na video kyan dati kantina ta. Anya? Anya ngay Mare, ituloy tayo ka di apetisyonan day ta kantina. Ay katwan Damag ko kat sumardan sa kanon ni Diling nga agkantina. Patsyam. Nakumpirma na kanungamin nga adda babae nila kay na. Anya? Ket iso ti pangigasgastusan na iti kwarta nga alaan na kin ni Diling. Ay, no kasta. Pudno ti atap mo, Mare. Iso nga awanin mang mangag mo a video okay. Nasayaat mo't Tapno saanen ang mapanaginom nila kay ko ijay. Ken, saan matan ama panagsugsugal dagiti estudyante? Kulam Ay katwan Nagpatinggamot laangan dagijay nga agasawa. Di kayo matmangluk-lukatan, paray. At da ka no nagreklamo di munisipyo paray. Anya?
Saan ka nung aksyonan ti barangay? Iso ang munisipyo ang timay. Anya nga timbagada. Total closure ka no. Tado dagiti nagreklamaw. Ay, sos. Sayang. Kuwanan ti paginuman. Sino nga taya nga men, dagiti nagreklamaw. Ay, ganda kiti karo ba? Uray di bakit ko. Kat dinamatin kaya taglakaw. Apay ngay. Kat nagsilsilos. Si kanto mo nga men, pare. Nakalipat aklaing pare. Idi adu pa iti kwartame. Kasano itan? Tawanan. Ay kat, agtalo nakmanan ah. Pura siya. Aggardinak kindi. Mare, kita mo, nakapanimid mo't ni Diling. Kasano? Kat saanen ang mabalin nga aglako da. Awanan negosyo da. Kaya't da ngamin nga ado ti kwartada. Nga uray ado ti maperwisyo kadagiti kaaruba da. Anya nga tano asit ganta. No idikat aggayem kami. Saan itan? Kasla ngamin nakakaasi, Mare. Isnabera mo't ngamin dayta. Ay, kat padasan talaan nga asit gan. Ay, jak kayat, mare. Sikan no kayat mo. Dayta. Husto daytan nga allowance mo. Ha? Anya matananang? Barbarya may. Ay, uray barbarya. Taumanay dayta nga allowance mo. No surukak, mapanmuntumanen isugal. Awan mo ti pagsusugalan dito eh. Nagdua-dua kay pailaang may. Talaga asaan kan nga agsugsugal? Saanin? Ipakitak to dagiti grades ko. Tap na mamati kayo. Sige man nga rod. Ipakitam to kanyak, dagiti grado. Naimbagkan ka, mare. Taumay nakpay kasarsarita. Katwan amare, tani, madlaw ko anak kaululimag ka. Mababainak nga rod kada kayo akakalugarak. Apay kumamat ngay. Gapoy ti perhuisyo nga impaay ko. Idi ada pa'y sugalan kan inuman mi. Ay namare, awanan day jay. Baybay amon. Ni Mari Cora, madlaw ko akagurgura nakpailaang aging gaita. Bayam, taibagak to nga umay nakakasarita. Kan ibagam, apakawanin na kumamag. Tasaan kami mateng agpasugal kan agpainom. Agpaiso, mare. Wen, kantinan tulatan Ay nasaya at nakapanunot kayo, mare. Pakawanin na mare. Saan laeng at ipagsayatam tikit kitaam no dikat kitaam at ipagsayaatan ti kaarubam. No managing bubukod ka, dakas to ti ibongan ka. Papagayam ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ay nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay. Nainbag nga oras kada kayo